page 330 et 331 ka tafsir al Quran de surah 21 wallati anduto on sonnaji ahsanatu moƴƴinɗo farjaha renuɗo farjaha farju mum on fanafakhna min wutti fiha e farju makko min ruhina e morde ruhu amen on wa ja'alnaha min wadi mabuna ɓiɗɗo makko on ayatan mande lil alamin on tagore nde inna hadhihi andeno ɗum ɗo ummatukum ko mofte mon ɗenni ummatan wahidatan ko mofte goote wa ana rabbukum ko min jomon fa'buduni rewela wa taqatta'u ɓe sendi non amron fiyakeji maɓɓe ɗin bayna hakkundeji maɓɓe kullun goto kala e maɓɓe non yo ndaaru moƴƴa ko ɗum jokki ilayna sabu ko faade kamen ngara joɗon ko ɓe ruttoto faman ya'mal kala golluɗo min as-salati immorde golle moƴƴe wa mu'minun ta ko moƴƴin gomɗinɗo fala ko furana ara yeddugol ala dullugol ala lisayi wonande golle makko ɗen waynana men lahu wonande mo katibun min winday ko woni gollude ko wa haramun no harmi ala qariyatin e dow sare halakna hande min halki annam no kamɓe laari jona ɓe ruttota koye aduna hatta ida futata si udditoyama juuju wa majuuju ɓeɗo inɗe ɗi konili ɗiɗi wahum kamɓe min kulli hadabin e kala nokkure yansiluna ɓe hewta e mayre waga taraba ɓattike non goye alwaadu fodore nde al haqqu ka gonga fa ida hiya a tawa yo dargal ngal shakhisatun ko ngal purtinaygal absaru alladina gita ɓen kafaru yedde ɓe ɓenno ya waylana e jalla men gadu kunna gomɗi men laatake fi ghaflatin men e nder sikkitare min haada imorde ngal dargal bal skoni kunna men laatake jaka zalimina toñuɓe ɓe wiya ɗum innakum ono wama ta'buduna kon ɗo rewde kon fap min dunillahi ko hewta Allah hasabu jahannama o wonti carmalle yite jahannama antum ono laha wonande jahannama wariduna on jola e magge law kana silatino haulai ɗi alihatan ko allaji ma waraduha ɗi jolatano ɗo wa kullun ɓe fap ko rewi e ko rewa fiya kandir yite khaliduna ko ɓe luttoɓe lahum no waɗani ɓe fiya nder ton zafirul lukango wahum kamɓe fiya kandir yite ton la yasmauna ɓe nanatayo ɓe innal ladina andeno ɓen sabakat lahum ɓe aditani ɗum min nayi morde kamen ngal usuna moƴƴere ulayka ɓen no an ha ga yitenge mo bo aduna ko ɓe woɗɗintinteɓe Allah waɗen jeeya ɓe maɓɓe wayliten la yasmauna ɓe nanata hasisa ha cango yitenge wom kamɓe fi mashtahat ɓe woni e nder ko welata anfusum wonkeji maɓɓe ɗin khaliduna ko ɓe luttoɓe mum kadi la yahzunum sunintaɓe alfazaul akbaru ɗenƴere ɓurde mawnude nden wa tatalaqahum jabbotoɓe almalaikatu malaika ɓen ɓenna ɓe wa hada yawmukum ko ɗum ɗon ñalande mon alladi nden kuntum de laati ɗon to aduna e ɗon foda yawma natwi sama ñande men taggoy kammu ngon ka tayyi sijilli wono men taggirta talkuru ma ɗum letter lil kutubi wonande winduɗomo on kama bada ana ko no men fuɗɗori noon tagu ngon awwala halqin ka arande tagu nu'iduhu me ruttirta ngo mettanami fi wa'adan alayna ɗum ko fodore kamen ga inna men kunna men laatike fa'ilina ko men gollayɓe ɗum ولقد كتبنا قمدي من فرلي من ويندي في الزبور كالزبور من بعد الذكر باو واجو قم بمعنى باو دفتر النبي موسى أن الأرض والليل يرثها رنين لعبادي يجيا بين الصالحون مؤجب بين إن في هذا عند ونين القرآن لبلاغا كو يتنت واجو يتتونغ لقوم نندين بعبدين ريوب من وما أرسلناك من للعالم إلا رحمة سونا يرمين للعالمين ونند تغورن قلوا إنما يوحى ande ko wahayna ilayya faade an annama ilakum ko ndereweteɗo mon ilahun wahidun ko reweteɗo goto fal antum tawsi ono muslimuna on jebbiloto fa in tawallahu so tawi woni on hucciti on salike faqul yetoɓe siɓe huccitiɓe fa in tawallahu siɓe huccitiɓe salike faqul wi unelaɗo adantukum awa ɗo mi dunginanike on ɗo nani ala sawayin e dow fotodiral wa in adri min nomi anda garibun hino ɓatti am ba'idun kano woɗɗima to aduna ko fola ɗon komi anda innahu no Allah ya'lamul jahra mo andi ko feeñi ko minal qawli immorde kongol wa ya'lamu mo andi ma taktumuna kun ɗum suuɗude kon wa in adri e kadi mi anda la allahu no gasa nde ɗo alqur'anare ma ɗum ngal ɗo dargal fitnatul lakum ko ngal jarrabu yewonande on wa mata'un ɗum ko naftorɗum ko dakmitorɗum ila hinin ha elajal qala o maki kanko nelaɗo rabbi joomi uhkum ñaawo hakkunde aɓe bil haqqi wondude e goonga wa rabbuna joomi amin arrahmanu ko Allah almusta'an kanko